Hagasi thoding jokatayo baladap kaseng Hspdp kalai kendu kaseng Garo Hill State Movement Committee bani kren halor ke Dawa laki jong ki Jylla barkila rai ban beteng ke jetre lang na kebenta ban Dawa ya laki jong ki Jylla kata ke Khasi Jaintia State bar ke Garoland. Uba pang yang abai kren bikla pathai kubor ulo ong baya kani ke Dawa baro artli kini kiseng kila rai ban ya chaprang da ka baparu da ka RiKhasi ke sarkar India. Ya kani ka movement na kaliang jong ni menin ha meeting wala ada namar pangilayeng untuk nandu bastang ringkat ke atli party ngilayaken bat ngilayo pan ya perkhatlang bat ngarai puni kebening kong pamangi ke Hspdp bat ke Ghsmc ke bakan thuk ya ke GNC bat gibabun biseng bahalang hapo jongka bangin don biang laning nyepteng biang ya kajing ya trilang jongi Hspdp bat ke Ghsmc na kabenta banteng ya kini kajing Dawa ya ka state movement ngiliakan ru bangin sa ya kendu biang ya ki atli ki group ki jongi bangin form ya ka coordination committee bagata ka coordination committee kindon ki kam ki bapongsan ki bangi ngisa tena ko ba arpat nilai rai kubni ba ya kajing Dawa ya kanika state Khasi Jaintia state batka Garoland nilai rai lang ba ngin yasakang da ka bangin don ka join memorandum ka bangin pa sa kasukar India kata kadai rai ke ba kemalai pat ngindon pat hadin bengelayo ke coordination committee jong kini ki atli group dari ki movement jongi bang ladon ke jia friend ke basai bah ba ngindon ke jia penbaik bat ngindon ru ke jia ra uba pang yang ula pensyai baya ki Jylla la thaw ha kanong rim juga ktin ka thlien kumta open pau baki Garo baki Khasi Jaintia kide ki artli ki jaj ben reu ki badan la ka jong kanong rim juga ktin ka thliet ka riti ka dustur ka rukam bat khando bat kumta ter namar kata ki dei hok ban yo ela ka jong ka jing itho pi abangi pa ya jing thawi ki state garin ya ka bangi lek ka kum ka framework jong ka constitution ngilak ba ya ki Jylla baru hari India nadu basdam la thawi ki Jylla haka nongrim jong ka ktin ka thli yo ka linguistic state but kita feedback naka ka constitution do feedback ka constitution naka article hundai ki om ba banyo ya kata ka jing bangiro lagi jong ka ktin ka kerpang mo ka jai beri ka kertang ka kerpang ka base ya ka language ka script ka culture bapa ngidon bapa sarkar India kan bisa te ngibu kain kata kecil berkat atau mengikum ki atli ki jai benrim hapo ka mega ya ngihun mo bandom no tang kata ka state mega ya te khang ban identify lagi padon pene ka hok riti ki jongi na mar ki jai beri atli ngidon la ka jong ka norim jo ka tin ka thali ka riti ka dustu ka bisa ka khada ka long try man try khno ka siat nisu thu ngidon la ka jong ka hok long try bat ka ji dan dustur lah besok. Tidak mah kata ni, dah kau ini dustur, mo. Om deh bangun nilai ke state Meghalaya, sejisi nilai ke Khasi Jaintia state dah ke Hspdp, lain dah ke GHADC, ke Ghsmc dah ke bentar ke Garoland, dah ke bangun nilai Kemudian kau ini ke spirit bilo, mo. Ni apa dia kena with one spirit. Ni lopung kau ini ke yin, sementara don ikun, anda abangi ikun kena he. Ini kuat bagi don orang bayi. Hakabede bagi siapa pembeli upur usam berkejalan asam ubah kipipang yang ulang badan kaman kami janai biang iki kot kislah kibrarim. Kumta kaseng ke kerpat ek sarkar bagi ban thauno ar ke komiti ban pej halor kani. Ai bagi jik thok so shift ke kri. Ba. Ni hab don kam hi ban kwi biang ye ki kot ki bala pana du miswa. Lagadai ni kisim, lagadai ni council, mo. Lagadai ni try kindo. Dane na ki notification ko kita na ka state. Bangin riluk ya kini, revisit ini kikot, jadi bangin dah don ke consultative committee, bangin dia kini janai ini kikot.
But bangi day ban baru galak ban point of permanent settlement bangi nom biala maklasi.